Katharing tia rong isi chingrum pet pen rong tawar kaselampong. Oil India Limited CSR project all Swabalambana hin pen me kipadupong. Katharing tia rong isi chingrum pet pen rong tawar kaselampong. Lakhakrit roksi socheng dhenta constituency ke parlo Katharing tia rong asar pen Japon si rong arlo tawar kaselampong. Kiramtang hosita me ASDC lapen Congress atum charipondo laso pen non BJP sarkar stami charipon bomlu bonta non pu non ben labang suarong along kaching thuramo lili pinlang kiliga ho towar lapen kimisen ki jun alang ki ponji aphan kachichak ason anta lam chobai pamanla lasi prap jin pen kachichak ason an ke papleng nangji pusi rong asar an parta rada tumben karib yang no termas council aphan chuning ripon kalite non ke bang ji MLA kiliga hut ke wood jogji pusi ningji pon langkhang pen komol katharang ke pal ya Birta Malong News. Tum kichnia teng pulutang de da Katharing tia rong mangke polling stations tame dak sidolo lasi koson kupi koson men sikar blong Thomas Council non kichari bom BJP sarkar tum kupi posi towar mukhai hui nangle le delo nangle hen pen than pachini ponikha chinere kantong ke lala Alter dan chinere kantong ba misi teman kita mai chinere kantong ke lalo nili tum bahan election nale lo ko hol te bang po la tuar bang na chak ke kang na som si kelong le la tuar bang na mona kita to population da kita meni tum da rong amalo aja ke dingo to wada kali kilometer ini ba kilometer thom misi doji aso da bang na mona kita ta samte la bang chinere dole tuar po bang ke aprang ben Oil India Limited CSR project all Swabalambana hin pen me kipadupong. Karbianglong lapen di mahasari soe jang to aphan Birta kimi. Lakhakrit roksi socheng dhenta ke parlo Oil India Limited CSR project all Swabalamban ahin pen chapatirpi ponsi phaikuni ni phaikri hiniarni langkhang along me padu. Me along Karbianglong lapen di mahasawalong logachali arise jang to aphan Hotel Management Tourism anathu awarsa kiponji aphan lamthi paklang pon. Lasolong aninghang lo chali arise jang atum pan Guwahati rong supialong si Chiklojon thama farman sike pipon ikpu. Laso phi wareng ke claim long ji aphan appointment tame pipon si aninghang hang aling lason si Goa Mumbai lapen Bangalore long tame wareng claim dun longpu. Bangso wareng awarsa ke long dun anatu aphan kitching ni pini labang so jai me kedeng abuthak khan pachini ponikha aprang sinili Malong News akan curuparlo pada Karbianglong biti Karbianglong akan panong pen itu Oil India pen pada awareness program padu taso na tumahin pen Karbianglong teplang harapan pakini tambi kurang nalpan pacurlo kasi pini ada nili hin pen teklong macindun manggil hello je Oil India labangso ahin pen beko lake central government undertaking alang tumsi adowi sponsor lo apen kedam tang ningkan capri for nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klarda kabirta.